in the darkness, when it all seems hard to bear, do not fear. There is peace in the suffering when we stay on the Savior's side. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Look unto Christ. Oh. He's the hope in the struggle, when it all seems more than you can take. He'll take your pain. He will give you the courage when you're scared and they throw you to the night. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Oh, look unto Christ. Oh, lift your eyes to the sun, hear his voice, feel his love. He will show you who you are. Say a prayer, calm your fears, and lift your soul and help you see. Open up your heart and look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Whoa, look unto Christ. Oh, look unto Christ. Look unto Christ. Through my hills and valleys, every storm-tossed sea, I can feel my Savior so close to me. He leads me forward through paths unknown, and when my strength is gone, he heals my weary soul and shows me who I could be. He stays with me, and I know I can do all things when I'm sinking in the waves. If I reach out for his grace, he will rescue me. I can do all things with the Savior by my side. I can climb to greater heights, find the strength I need.
If I reach out for His grace, He will rescue me. I can do all things with the Savior by my side. I can climb to greater heights, find the strength I need. I can do all things with Christ. I can do all things with Christ. I can do all things with Christ. Tula I le ava ma le whaaloalo wala watu I le paia mawalunga o le tātou mawhitanga nei a fiafi mole mole tātou tula I mai e se I awina mai le tino mali o le tamai tolo o le tātou mautanei a le whaaloalo lava. Ya, para watu le ofia tatu mai nalo fa mori alo lava.
Mori atu le a whaftai I whanau tu sama espesenga mātanga whie e umai le anganga o nei wha moe pe o tātou mafuta mai I whale talo wāre whātau ino o nei sauninga sili o tāua. Nā o tau sisi la e pōkalama ia o na tau sili fia po ino tangata le tūla iat ia a o le tātou pule wha malu nei sauninga ia o le sunga le kopo ia paense tau wau. O ia lea e awea mapule whamalmalu nei sauninga po le lotu whaale ainga o le tamā ia Fesola'i Mikaele Simo. Ko mai al tātou I ngā mata lea sa whaatino atu te le whanau ia nei taimi o la tuina atu le avanoa I le tātou pese a mata o le tātou sauninga e luas fulmaleiva o loi tonu o pokalama ia mai au no ngana watu le ia le malu sauleone na te amataina tatu saulinga whale ainga tā sanga.
pa ia e runga lava le langi. O mātou o atu me le nganga le loto whaaftai. Me le nganga o le loto maulalo e whaaftai au whaamnianga. Ua siri na satua lasi mo I mātou le ne afi afi. I le whamalo o mai o mātou taitai, ma le soifua lau le lei o ma ave se ese a inga na lua. Ai maisa o ma e ma sani ma le mamalo le aupa ia. Ua e taitai tō fi malia mai I mātou, e ala I loa lofa tū lai mo I mātou le ne afi afi. Whaaftai li tongi ola, o lo walo Yesu Kariso na saunia mo I mātou. Ma le atal whaolatanga na umane e whaatatia mo mātou tangata. A wā umalawa ne la patai mo I mātou. Ma e tu alalo ya I mātou e wa tinga ina ma mafutia I awenga. No lau fio lawa mātou te mapu ai. Whaaftai tele li ta maale nei whaatasinga. Ina uma whauna mātou mori mawina, e sauninga whaleainga o se uo, o se tamā, o se uso, e pele ia I mātou. I le tō whaia Fesola'i Mikaele Simo Leigagato Whaaftai tere le tamā. O he a mia lava le nei uso ma le nei tamā, o se tua ngane ia I mātou. A ua tu ua lava I mātou o lau whainau. Whaafetai, whaamunianga o e whaamuniina ai mātou. Ta talo lava le li ia whaasifo mailo a nganga pa ia mo I mātou le nei afi afi. Ina ia to ia lava I mātou e maua le loto whaawau wau. Me la nganga le loto o sai ma le whaapale pale. Ai whaapitoa lava le tatalo atu I lau fio le li. I lou mana ina ia pai atu pai ane I le tofa fine ma le whainau loto whaawau wau. Ina ia maua I lātou le ono sai. Maua I lātou le whaapale pale I me uma. O wā ua motu sia le mafutanga le neo langa. Ai le mawhauna ngalo le mafutanga wāwala lata ma lau fio. Ta talo le li le nea fiafi. Yo mātou ainga na lua, mori mawina, ngā luenga le lei na whaia le nei tamama le nei uso, ia iailu wanga le lei mo I mātou. Whamunio se o avea matai le nei pokalama le nei ainga. Whamunio I o tangi mai ala o le nei ainga. Whamunio mātou ainga na lua, wo mai masani malam ave se esu o mātou whatas. Whatas mai lua nganga mo I mātou. Mātou whanoa noa whatas, ai whae ea lawa I mātou lumo lau whio. Whamā ngalo I mātou o lau whanau o le foto le anga masa sei. Whai alo whina ngalo e awani I whai le loto o tangata. E ala te suafolo wala pero Yesu Kiriso. Amen. Whaaftai mo tā sanga o sikia, mo le amatalio le tātou sauninga le nei whia. Mai ai le anganga ni mwhai on tātou maua se mawhitanga whiwhia. A o le I tuina atu le awanoa po le autu whamoe le nei sauninga I mo le mau. Ai ao na tuina atu na I whaalinga ia mo le nof sila whia o le tātou mawhitanga le nei whia. Matua whaasaina lava a whai o e te tau mawha o tapaa pe te pa nisi vaenga te whaia ia ua pola I mai taitai e taona e le whaataru ina tonu ne lava whare talo wha mole mole. Ia e mai se fo ia tūlanga o telefoni ma tūlanga o whapena. Me le wha manatu atu ia te tātou, me ia tātou no sila fia, a wā lava le whaatūlanga ina o po kalama le kalesia pe ona whaatino ina. A nei waenga o le fiafi, ia maritato po kalama, ia la mua itu ina atu le avanoa, I le whanau a Fesola'i. Me whaiona o mai lato whaatinoino mo le mau, a wale mawhitanga ma le lato tamapele o wala wina e le tua. Tu ina atu le avanoa, ia onge ma pen ma
Koutoa. Hello, Mangere. The oldest, for those that know me. Growing up, the old man was a hard man to me, but he also shaped me, the man who I am now. He was a simple man as well. He had his own teachings, his lessons, words of wisdom. Sorry. He was there for me growing up, even through my hard times. He also let me have my first smoke with him. Well, those might agree and disagree with that. He let me smoke being young. So it's a troublemaker. I'm gonna miss him very much. I'm usually the joker of the family. Usually joke around. It's just quite hard for me to. It was even hard to write a eulogy for him, so I thought I'd just wing it. So my apologies will not be prepared for that. Please. But my memories with him will always remain with me and those that I've shared it with them. Oh yeah, tell him. Hello everyone. Momono si vinga de tour na wai nei asuma toko fie. Tato mafuta ai mapoto ai nei aso whapitoa. Whai whaftai atu le hawhiongo le kopo ma le manona wharitua. Whapea foi I malu o toa ina ma tina sua. Family atu. You don't fuss up, but I'm gonna try and remix it, you know. As my brother said, it is a very hard day for us. Dad was a very hard man on the oldest, very kind to myself, but then even kinder to my younger one here. He came, I don't know, like 10 years after us. So he was like the belly of our family, right? It has been a sad week for us, but at the same time, it's just a celebration of Dad's life, right? 65 years going on this year. So I did my crying back home in Australia, came back here with heavy heart, but our cup is very full to see all our family here, friends as well, people we've crossed paths with while Dad's been in our life, yeah. Dad's a very funny man in his own way. As everyone knows, man, he
He loves apple juice, a lot of it. There's two sides of Dad. So the side where you only give him 2 cans of apple juice, he's he's very, very friendly. Jokes around with the kupulanga as well. And his 2 main men, as in my uncle, actually man, I can see you there, my uncle Pana and my other uncle Paul. So those three amigos. If the walls can talk in Uncle Pana's house, mate, a lot of stories. Yeah, so the other side of that is there's one where it's starts from Friday, then finishes on Monday. I like that guy because sometimes I just walk past him and he almost made some money, and then he doesn't realize how much he's giving to me. So in his head he thinks it's $10, but I'm looking at it as like $50 or $100, And then Mum's like arguing, but I'm just sitting there calm and collected. And I walk in with new clothes and full belly. But I eventually tell Mum and Dad what his dad's done. But those memories live on, man. Everyone always talks to me about how good of a rugby player he was as well. They always compared us to a lot. But yeah, just the walks of life of people we've always come across. They've always said positive things on what an awesome guy and awesome rugby player he was, and a loving man too. Very forgiving as well. Yeah, there's a corner shop there back at our Nana Centre. It's if you're gonna find him at home, you'll find him there. Yeah, so that's where we'll usually go and annoy him and ask him for some spending money, or it is what it is. Eh? But Dad, we love you a lot. Yeah. One of our recent memories, I think a lot of people have seen, was our trip to China. So this trip was, as many people have spoken to me about, it was very random. Out of all places, China. We made a decision a long time ago, like 2 years ago, as a group of siblings, like we couldn't give Mum and Dad the world. The next best thing was travel. And that was our first stop, was China. We just, let's do something extravagant, let's go somewhere many people don't go. And that's where we took Mum and Dad. What was it? Leading up to the trip, he was very, very hesitant in going because he likes to watch YouTube a lot, A lot of, the worldly news, and they say things about certain places. He was very hesitant. I think it was like 1 week or 2 weeks, right? Just before we went, he was about to pull out, and we had to talk him into going. And eventually we got there, and mate, the guy wanted to go back straight away. He loved every bit of it. We had a tour guide. His name was Andy. He took us to the Great Wall. He took us to these palaces, and he was asking us on our day before where we went. We went to the Great Wall, and Dad was just talking to him, full of life, full of just laughter. And Andy said one thing to him, and he said, "Mate, if you haven't been to the Great Wall, then you're not a man." So Dad was really happy about that. Sat in the van. I've had an akar kamar. He just sitting there with, from door to door. You couldn't take the smile off his face. And then us as siblings and our partners, we just looked at him and we said, "Yeah, we told you that." He said, "Yeah, now you're a man." So a lot of plans this year for Mum and Dad, for us. We had as siblings to bring him over to Australia, but obviously the good Lord has called him home, and now he's at peace. Dad was in a lot of pain.
it's just, sorry. It's just so good to see him at rest now. So my heart was at content when we were back home, when I was talking with the siblings of what unfolded in the last 2 weeks. So, you know, we put it in the good Lord's hands, and now he's home. So thank you, Dad, for everything you've done for us boys, especially to my kids as well. Yeah, but yeah. I should have started with, if you don't know my name is Fesola'i Leigagato Simo. So people call me Belu, Lale, Benji, or Ben. So multiple names. And I am the second oldest of Abu. Sometimes Ukumakua, but you know, depends on what day this guy lands on. But yeah, I think I've spoken enough for my younger brother. So, yeah. Oh, yeah. So amen. Yeah. Hello. Oi. Hello everyone. My name is Fesola'i Simo. I am the youngest of 3, and it is true, I did take all of Dad's love. That's a fact. Growing up, Dad was very big on rugby. So a lot of my first 15 days, he would come down and watch my games. That's there was a lot of games there, couldn't catch the ball where the try line was right there. But that is what it is, you know. You can still hear him in the background, actually, you know, doing those ones. But at the same time, we did have our ups and downs. You know, he is my hero. Sorry. He played a very big part in my life. Always looked up to him. He was a very simple man. Everything was straightforward with him. No left or rights. Straight road. Just can't believe he's gone. I cherish every moment with you, Dad. Yeah, one day we'll see each other again. Yeah, Dad, you'll surely be missed. Aloha ku, Dad. Sorry guys, this is my youngest, his name's Kyrie. Oh, oldest, sorry. oldest. Alright, son. Yeah. Say something to Pa. I love you, Pa. And I miss you. I'll see you in heaven. Yeah, because this is our only chance that we get to have with our dad. God is good, and all the time. You know, Dad loved to interact. He loved to talk to anybody. The first time I met him, he was so happy. And I was like, oh my gosh, I love this guy. Like, you know, he's so happy, he interacts with me. And then the next thing I know, I was speaking to my husband. I was like, oh, your dad's really, like, you know, he's really bubbly. He's like, oh yeah, because he's been drinking all night. I'm like, oh, okay then. But Dad, we miss you so much. We love you.
and I appreciate everything that you've done for me and my kids and my husband. One memory that I loved and that I will appreciate of him is that he never asked or called for anything. It was only recently when Mom went to Samoa and Danny had just a little bit, and that's the only time that he ever called us for something. It was a tough time for us as well, but we couldn't say no because that's our mom and our dad. That's the only ever time that he's ever asked us for anything. Another memory that I loved and that I always cherish is that when we went to China, when we went to China, we booked our seatings, so we always had our seating plan. So it's 3x3 or 3x4. Anyways, I was the chosen one or the lucky one that I got to sit next to Dad. And Mom was behind me. So he would always be like, if you know, you know. But, you know, I never said no. I would always like to help and assist. And that would be one of my greatest memories that I would have with him. Another memory that he always shared with us is that one time he had to babysit my kids because we went somewhere. And we came back to him and was like, I want me to find out with him. So, Dad, I'm sorry for everything that my kids and I have caused, but we love you and appreciate you. Thank you to everybody that's attended tonight. We appreciate every single one of you. Amen. I'm Mika Jr. I'm the second oldest grandson, and I'm also going to talk on behalf of my brother that couldn't make it today. Cypress, the oldest grandson. We always loved Pa. He always brought us joy, laughter. I always missed the $5 that you used to give me for chicken and chips. I wanted more, but God wanted him soon. Pa, thank you for all the memories that you've made with us. I love you, Pa. I need to pretend you're all facing that way. So I met him 21 years ago, and I came home from work. I said to Onge, "Oh, there's another uncle I haven't met." Nope, that's my dad. But he welcomed me with open arms.
and we've been the best of friends. I can say that because I was the secret to the secret store. We'd always tell Mum that we're just going to the shop, but she always knew what shop we were going to. He loved my kids like nothing else mattered, especially this one. Every Thursday night, this one knew it's fish and chip night, and Pa's happy, and my pockets are filled the next day. I know I was your favourite daughter-in-law. I'm gonna miss you heaps. I'm joking. We're equal. But yeah, I'm gonna miss you heaps, Dad. You were the best. You'll always be the best. You loved me like I was your own daughter. Yeah. We love you. Thanks, guys. Moli atu le ngānga whawhitai I moli mau le whanau. Atono le nei poita ole o tātou sauninga. A tātou whanolongo I alo mwhanau o Fesola'i maola. Sa lātou mafuta nei o langa I le tua Fesola'i nei o langa lo tātou iai. Ia nei taimi o la pilatu la vanoi o tātou ainga I lua. Ia waisese fia moli lo na lo faanga I le tamao Fesola'i ia mai ta sanga tu fa moli ia e moli maula vai le ganga I le fa ku fa fai go fie ta tu proklama tu na tu la no mo le ua whanatailia le tai rosi. Whai mai o le tai sa whanana ai whaatoe le lang. Whai mai e oa I tulu inga o le lang. Ona u whasau lea I ona fune tulau ele ma u whaatulau pa ia o le sauninga. Tai o le sauni. O au umu le tai nafi le tua masanga. Ua o tūlai. E whai a umasui o sio mātou a inga poto I le visa le moa. A pēr tāpua inga a tama whanau le nei a inga. O lo tāpua I whaatasi mai I le nei tāpua inga whale a inga. E moli mawina le soifua au auna o le neita mā le nganga tō Fesola'i Mikaele Simo. Whapitola u whawheiloai I le tuafine ma le uso o le mawhaio na tātou mafuta whaatasi a lo tāpua I mai Samoa ma Amerika. Whatalo whatfoi I le
tapua inga ta mamatua ia ta anoa. Whapere tina matua ia sa ele. O lo tapua i mai Wellingtoni. Ma le fionga i le whaipule ia le fue to filau perenise le levanga ma le whaitua. O lo tapua i mai Samoa. Ua langia le fuafua ma le whangawā. E a fio ai alo mai le toa. Sa tili alo. Alala ta iai lua atua ma lona ngā tala. Ma le mamalu le whātoro. Ua ngausia fo i se tasi o vai o le to'oto'o o le mtua ingoa o le whātoro. Sa leo ai le lawa i whangapiapi. Ma upongi sa ai le vai fale i vaipu. Na taunuu Leigagato Mikaele i New Zealand i le tausanga e tasiiva valtasi. Whauina lona suafa Fesola'i i le tausanga e lua afe. O le matai mai lo mātou ainga tina i whaleasi. Ai whauina ma whaamatai i le suafa Leigagato i te tonu o le mātou ainga i le visa le imoa i le tausanga i tasiiva valulima. O le malanga le ausiva sa le imoa sa ta amilo i le lalolangi. A whea ai lea o New Zealand ma o atuai i a Mika i Wellingtoni. Ua o le taimi ua toe fo i le malanga. Ai manau si o uso e fia nofo. O Leigagato Mika, e first cousins i au ma, lona tina ma lo tama. Na mātou wola whaatasiane i lo mātou ainga i le visa li moa. Sa mwhaion toi whaupopo le ono masina o lona pēmita. Ai te i ua laki. Ua manuia le tau sanga le antu i nātu le Privy Council. Tau sanga e tasiiva valulua. Le ana whaasi seni umai le to teleo i lātou. Sa i to tonu o New Zealand. E tau i le tasiiva valulua se tema. O ina ana si seni ai ia le uso ia Mikaele ia po Leigagato po Fesola'i. O le tala pupu e winga il mātou mawhitanga. O lo iai ma o lo soifua lava lo na tua fine i porurua. Ma si ona uso ia o lea lava ua awa i mai ia si ona uso ia lole mai porurua i Wellingtoni. Ai o te fiu e whai ia Fesola'i. Alu o ia malo. E tasi ale aso e alu e Fesola'i i porurua to e tū mai. Nei uan whai mai a te au. Te fia nofo ia oe. Ona u whai atu le iai. Ia e nofo, ma ia e nofo le lei. O Fesola'i e le pei o se uso a e pei o se atali'i. E ese le ustai. O se tangata fo i e le tele ni tala. Ai po le alava le fia o Fesola'i e inu le apple juice, ai o te whai atu lo i ai walava. E tu u lava e le ma whai anto e wha au au. O le usi tai o le tangata. Ina ua whaia trials ale au tele ar kalapu i Wellingtoni e ta ua o le Harrow Boys. Tau sanga lea po se mea o le tasiiva wal tolu, tasiiva wal wha. O le au lea mo lo tau si la fia. Sa kon kalate atu i ai Steve Pokere, Kirkbride, ma Mark Shaw. O nisi nei sa ta alo le opeleki.
ai fai trials i le tausanga lea. Ona o fai lo le i tau e te taalo i trials i o le top 2 teams a le kalapu. Na uma trials mua, piki le toa fast food, e la vea ai ia mika i le fast food lea. Ona toe wala au leo trials a le fast food lea. Toe piki ai fo i mika i le top 30 al kalapu lea. I le tūlanga o le halfback. Tala noa mai lo le coach, ia te a umwhai mai. Mata e te iloa ngā whatia e lo uso ia le au tele. O whai atu ia, yes. E ma whai tele, e mo i lava i le leila na communication i le whaperetania. Ai o tangata la ka pie tele ia signals ma tanga e ma whai ai ona. Lau mai le au le tausanga lea. E la vea ai mika i le au tele lea. Au le au lea peo no whai atu. O lai kone ka late atu i ai Steve Pokeri, Kirkbride ma Mark Shaw. I le au lea le Haro Boys. Ai piki ai i Fesola'i i le halfback. Ta alonga mua na outplay e mika le first choice halfback ale out. He just outplayed him. He stood out in the first game. Ai o kalapu le nei, e isia na au ilalo ifo. E toa tele ai tātou Samoa. O le tele lao ana mates mana tupulanga nei. E ta alo i au ilalo ifo. O te ia le whai mai a te au. Ma liewe, o te leto e ta alo le au tele. Whakoi sea. Whamau ki fia ka aloa ui le au lei lalo. Le au leo lai ei umana, friends ia o la ufi alu ia. E o le coach o fiu to e tau ana. O fiu foi whai atu iai. Aua mana o aia. Au te iloa. O le mafua anga. He couldn't handle the discipline e mana o mia. E ta alo ai i le competition lea o le competitive nature o le au le ilunga. Langa e whai asina ma mafa. Ma le isi mea, o le ātau fiofi ai, lona fia e ta whao i ana wōnei i au ila. He had potential to be a very good rugby player. In his heydays, like I said, I've seen it. I've seen it. He is one of the best at the time in the position of halfback. Ai ei foi ona vai inga de lava sa mention le whanau. Sa ele aso te ala mai o moia Mikaele sitting room. O tilo atu vatu fo iale e toto uma le alunga. Tanga lo fa fango fa ku ei. So le lano ku. Ya, angale kaukala o fa vai e kuma. Pea ka ele ulu. Ma olo forma. Forma i vai forma i. Faile fusinga. Ma mai lo fale. O fiwa e so a kumen kupu ai le ka ua mai ya. Tolu aso ai tu ia tu fai to. Ai lo atu leo. Fai mai po o ia Mika. Ia Mike. Ia kakulei na kulon leo kong fam kala kulo. O ngalo lang o do al men kupu. Ka o mai leo le aso e kaunga apia i le court. Maolo o iloa e si uso. O lau o iloa le mea tupu whamtala mai loa. Ua join i le kengi por rua e tau o le peacemaker. Ia.
Mātou atu loa le whamasinonga, whaila na lo ia, wala au loa. Malo manatu, e toa tele nisi o mōlia leanga, e matua le anga atoa le papu leana na whai ele misa. Ai wala au mai tangata e watu, na le toa lua lau. A lai ei mai to tonu o le court room ia le kengi le nei e ta o le peacemaker. O te iloa i la tō e taita ia le kengi le nei. Lai sa fa whai mai tonu. E nau toa lua le nei o mōlia e o atu i luma o le afo i le box le o le. Ia whailo malitala lo ia. Mai lo ia o Mike ia masi uso le la to lua tusa le ale sai so latino. Pito silio na la iti o latino i le kengi le nei. O la ua ia i le kengi le peacemaker. Whaamtala lo ia ngā ruenga le lei whai la uri ia. Whai mai a tupus whaalawe i le papu ia o la tōne i o so ani awane i la vea se sima wa alu alfa matalanga ale lo ia na ona tala va ilalo sa malali fa masino li liwa tu lo ia fa ia. If you want to keep the peace, you go and join the police. 30 hours detention PD na ave ia ma mai lo fa fo fa ia ku lo ia ma wa du I o el famsingo ka ulunga e alu enroll I o I leo ke alu ke leo o se uso sa failo la tofiti a kono I tonu o mato e kalisia e whakasai lo hat fa maoni e le lotu ina ua ta lia le tofiti a kono ngāru lue mal wha maoni ma ola ia mai se fo si ala fa nauna I nā taimu e lese tangata e whai manatu I to tonu o le kalesia e tau fiofi fo ini ona langona e loa lava e Fesola'i le taimi e tautala ai ma le taimi e nofo ai le tau on tautala e whai mea mai aea o te iloa I lana ngā ruenga vali ke leo le tā leni le neita mā ai o le tele ao vali o te vaai e tangata vali e pei fo I le whaifa ata aloa ai ta alonga I vai ta le ngā ruenga le vali au Fesola'i o vaai ai e umalona vali on saurole tu tilo a tilo tu Fesola'i e le taula na vaai ai e toe saini pepa le vali le mto e vesi toe fai a fai atu le ia I whawhea ona e iloa e le o whetau I le o la e wa le leila o tilo le mai le ai langa le se sengan ngau ka ua o ke iloa vali o ke le iloa vali ua o taimi ua malanga mai maa I o kilani ai nofo na o la ua matoa I Wellington o watu whai atu I ai sori o le hane mea ua o e nofo ai nei o nā ua aluma ai lunga lai whaatali mai whai mai ke le fiari o kilani ke le fia ngofo I o kilani o lana tā lale nā na I ke le fiari o kilani ia te iloa ua suilon mawhau whai mai ia o laua maua le mātou whale lai whaatali mai ei ma ia o lea la mao ma toa lea nā ese mai ai ia Fesola'i mai Wellington o vai le tōru sifuru tausanga o mātou mafuta mātou ma sao le mori maua aonge but look at him now tough love and onge what he may have not given you He gave it to your son full heart everything I've seen it He loved that boy so much
O le taimi muli ana ma whiroa i aima sa ngai ma Fesola'i. Ina ua fesota i atu ia tina ia maa o stroke. Ia pelila o le lua fe lua wha. Na maa mai e lea maa o le. Whalma i miro moa. Whaile tu tala. Ona o whaile iai. Fesola'i. E le fesoasoani se fo mai ia te oe i lau recovery. E o oa i lau to o lua po o lona lofa ia te oe. E le mawhaiona fesoasoani ia te oe ina ia toe whaafo i lau malosi. Se i vanga nālawa oe o lau whiriwhiringa pe toe fo i lau malosi pele ai. Na o oe ai whaia le whaiunga na. Tabtad i o mai ale o Fesola'i. Mai ole lei, ole awhai. Lua masina e viri atu. Viri atu ma whaafetai atu whai mai, whaafetai mo le whautuanga. Leo a matona o savali. Levo a matona le leilo lima. Ia ta ilo iai, mo li mau whanau ma maa pe sa olan talan nana whai atu. Ai a tonu tasile nā mea o tupu, ua le ai sona nau e toe taunga whai atili e whaale leia ia lona maa losi e pe o nā whaina. O le tina whaavauvau maola ia maualo lo tele. Maualo loto tele o le aua i ulau tausi. O le tausi sa e whaia ma le wha maoni. Pa mangaro se le ato atoa o le uso. O se uso e telefo i ona wha le tonu. Ai to tonu o nei wha le tonu. Na mātou mōli mauina ai le alofa wha maoni a te oe ma le whanau. Whanau i aonge, Sophie, Ben Matoe, Pautoa. I can tell you that your dad was very proud of you. In his own way, he may have struggled to express that. But I can tell you that he was so proud watching you growing up and grew into men, and he loved his grandkids. He loved them all. And that was one of the excitement that he had in life, was to actually witness and see the grandchildren. I want to challenge you to keep those memories, because however and wherever he will be, he left a legacy as far as I'm concerned. And that legacy is you. So whatever you do in life, people will be saying, oh, is that Fesola'i's son? And that is how a Samoan father would feel from up there, looking down at you, singing your praise. So it is sad and it's not easy, but I know that you can do it,
and we will do it together. And with God, nothing's impossible. Ia whamanuia le tua ia tau whanau. Ia wawe mai se aso, ma se taimi, ma se tūla. Toi tafi e se ai le au pongsa. Maa, whamanuia tele le tua ia te oe. Whamanuia le tua i pa ia i so mātou paolo ma so mātou ngafa ma lo. I whamanuia fo i le tua i tāpua inga, si o mātou ainga o lo tāpua i mai, sa moa mai si atunu. Ia manuia tele nei aso manuia lau sunga te ta. Ia soifua. Samolia i talo sanga, talo nofo, fata sile nei olanga, a ole nei, ua vala awina oe, e Jehova lota uale leo mamoi, musu e musu, foi atu maletangi. Mana tua aina olo o fatali ua wala awina nei oe le tupu i le langi o la upenina o e la upele tasi. After tele mor mato wavno. Ya, patro watu ni ngai nga tai ko i moro wa noa ia ma malu kato mafutan ai nga lua ko ia lo nai fanau ya wa ni ya stifia le uso ya Fesola'i ai o te tau tala pe ona tau no ko se tasi wa tali ya pe le ma ua mafutanga ma le uso lea. O le uso lea o Fesola'i, te pei so uso, au maai uso to fini. Why? Because we're so close. He treats me like a, whapai le kala lo uso e kia. So le ke lori uso, oe ala o favorite brother in law. True? Whapai, I'm the best favorite brother-in-law. Isin mga ngayon, pamkalanga. Love you too, brother. Mama fukanga mali uso lea. Yo na sau noa fo ile, laul pausia ya misa. Tonu le matou ainga, tele yo me tupu. Yang na wali ia. So yang tu yang. So i fua matou matua ya kan masin toa. Terus dia fia on malu katu. Nei matanga ya la sila fia au pausia ya misa ni foto tua ya tapulu ya ole tele au tai e ia lo fali ai sea yo apple juice apple juice ai fi pia pa mai sau i lo fali a fai ni ma ko me pa ainga po se as fa ngau ma ko te ko sesila e bile quasi uso mai apple juice ka o ko se ke fa per mini pusa yo fa pe ngau le winga le uso lea o le happy go lucky ya
He's a very honest guy, calm, beautiful. He's got a beautiful heart. Very beautiful. You need to look into his heart deeper. Halfway. Anyway, mau tanga mali uso le pe sa u ko lau pausia. Tolo mato ekalesia. Tolo mato ekalesia isa true e fa sa. Moni lava. Kele kaimi ya e bibi mai uso e te loku. O ya ke bibi ai tenga. Uso e te loku ko mo ya fa felo ho ka penga kumela ngasa. Ko ba ta ngasa Anyway, every time I pick those two up, that's how true his heart is for the Lord. Anyway, Fesola'i is a true deacon, diakono, involved for Kongo ko pese o so song in malu. Au sa ka pese pa ai lo ma ai so song in malu la fi ko tu e ta polu. Ya ko la sia. Ya, porque so soal funga le tengo lo leo lo penga ya mo ho ma mai pa le produce ba oi ma leo fa manu ngai ho ia no le produce ba go back to church anyway involve us as me ko kongo le kafa e fa ka sa ma ko lo ko lawa hati with konge au kala bo best cricket player best cricket player ya lo ko fo ma si ni fa penga u pakit tio ko nga pakai mako de kai anyway he was a good cricket player, good rugby player as he Lau Fausia mentioned. Also ko anga ye look ko anga look au fai pese is a deacon au kalabo this is leadership also kalabo me uso para ya fa ko solo ho ngale mal kalabo ai kele be fai si au fa penga fai moneli pa poi malo lo sa but anyway mau mafukanga mali uso ese mafanga like I said e penes ko o fi e ma on eu não mencionei bem mas ko ai na fai me fa penga no wa ko me fa ngau ma me te eva fa ngau la na ma ko 3 o miko rồi e di siu so le ya ko la fi ai phải xong mình bao gồm moli anyway I thought Fesola'i it is this is here ka ai nge sui o miko sweet disciple look anyway yeah Fesola'i was a very kind person, always helped out, always very strong in that I and fight. He's a very good by barbecue and all that sort of thing. So usually cái bộ mi cây ai phải tay là lo lúc lắm ya moria tu le nga faftai I mori mau foi po ano faanga foi o tangata I le tu ainga ai ngalua ona ole tu ole maro ole e foi tu e Fesola'i nei tu la fiafi ya te no lamra mo fai fo tu pokalama ona e fo la foi ya te la to ma tu so I fo le tal fe rai foi le umiona pata nu fa mo moi a ole I fa wina le nei sauninga ya tu na tu foi se mo mau pai u nei lawa fa mo nga pe na tanto yai o Fesola'i ele I lava tele se mama ftanga matama pai poi polo wa fine sa o malauria la o e fai malagat I Australia o ina na mato Fesola'i I maluso le e sa o le al mo mau ale uso le sa tu ina o Fesola'i ele fai go fifo ya e fo ia o fo I winga fa tangata a o io se tangata I sili o na lei I la mafuta ia I stay pupu o le taimi na fa o fiofi e la tala inga e winga le tala lei na nei
ta o tala noa iai e ala i le tala lei le li. A wā o le tautonunga o lo iai le kalesia Yesu Koriso le upo i o asa ngatai. E o mai le larongai a e toi fo i atu i le li. E whaatasia i le ola e whaavau. A wha mai le tala le li atia. O le ana mea ta o le ola e whaavau. E sa o fo i atu iai i le uso. A e whaatino mea ia o na e maua leo le ola e whaavau. Ta malanga mai i New Zealand nei e pe rua masina e vili atu le tua fine e mate o mai o le a baptisoina i e tono o tala le. Sa o ifo ia te au le langona fia ma le langona whaafitai ona o musuia le ngaga o Fesola'i. Ta maa malanga mai malo tō rua whaatau no ina le baptisonga o le uso ia Fesola'i. Ona o lau tua whine na whanau mai i tala lei ai peita isa le te whaatasi ia le tala lei ona o le tamā ia Fesola'i pēra na tasi e i Wellington. O se mea sili nāna tā ua i leo langa o i nāna matua i o uloa ai o ia o se tangata o le tua. I le tātou ia i leo langa le nei, tātou o mai i le mua i o langa. O i tātou umalawa o whanau a whawhine o le tua. O tātou o mai i le larolonge nei, e whaatino ai a tātou whainga whiwhiringa. Ma tā penga ai tātou i ainga mani whanau, e toi fo i atu i a te ia i lona ato atoa. O le sini le nā ma le wha moe moe o le kalesia nei Yesu Koriso lau pai atu. E wha vavau a inga pe a whai tātou te ola mi o tonu ma tau sia polo inga le li. O ia o se li le lei. O le si mea silum tā ua ia te au, e tau nuai le ufo le wha sa moa e. E lai titi a o le la au i a o le tangata. E mau mai e baptisonga sa i e tala noa ma pa matala mai. I le winga i lau tō rua. Ai umo na tala noa le vai e whai mai. Tol wa e ngofo ri lau kofi. O leo te no fo lau tō fine. A le wa e ngofo lau tō fine. Tala mai na ngafa o lau tō rua. I le nu o sa le moa. O nā sa wai, le tina o lau tina. O le mea nā e le whaangaru ni matua wha te ia lava lau langona. O na ua mau atu le tala, ua mali o ia. O nā le apostolo o Paulo, o le oti, o le manuia lea o le tangata. I ui lava ina oti, e ola lava ia. Ua maliu Fesola'i wa waturo na nganga i le nofoanga ua saunia e le atua. E whaatali tali e le taimi o le toe tutu o le toe fiu mai o le li whao. E le fiafi nei, ka māmati nā uso me tō whawhine o le tātou ainga. Au te morima watu o ia o se li i le lei. O malanga Fesola'i, o umo na baptiso ina le tala le lei e le li. O umo foi ona whae e a te ia e le li e kopo le bristua. Meki sa teko e wha munu ina ai lona ai nga malana whanau. Whanau o Fesola'i, i o tō mana tua me le lei sa whai e tō tama. I o tō muli i a te ia, ma o tō mana tua i a te ia. I mea umasa i a whatino. Wa lai ono tō maua nei o langa, mātango fie, e tausi ai o tō aina. Te moli mau atu nei e fie moli le tala lei. E ai masa o māsara sala o le tala lei e le li. Ma o te iloa, whahola ina ia umalo o ainga,
e sauni ai e toe fo'i atu ia te ia e whaatasi mana i le tamā o le langi mai Iesu Keriso. Whamanui ele tua le tātou mawhitanga le nei e whiawhi i lei e mwhai o na whaatasi mai. Whamanui ele tua whine ma le whanau mauana lo tele whātua tua ma tari tonu ma saunia e lātou o wāre taimi e wālau mo iei le li i le soifua o le tangata. Whai ena nei mo le mau ia ngāngara loto mau lalo ma le alofa tele ia te te atou i le swafo Iesu Keriso. Amen. Nei taimi o la tātou whae wina le nei sauninga i le vi inga o le atua e sifuru ma le walu a maia na wala watu le usa ia alema soloi na te whae wina le tātou sauninga le tātou sanga a maia le tātou sauninga le nei wha mole mole le tātou whai malangatu i le ho o lo iei se i puti a wāle tātou whātasinga le nei e whiafi tātou i inga whai. Lo mātou tama pere ngā lawa le langi. O mātou toi o atu i o ruma ma le anganga le loto ma o lalu tele ma le whaktai tele a te oe. Ne ua whaion ma wha mai ina le mātou saunginga, whale a inga, isi o mātou tama, le uso i a te mātou. Mātou whautai tama sa mātou whalongolongo ma mātou mon mauina ni mori mau e winga i talaanga o ne yusu. Mātou te tari tonu tama mo mātou loa o se tangata e tau sa awhia i te tonu o mātou nei ai. E hui o na le maua se taimi mātou te mori mauina ai le ne yuso le mātou mawhitanga. Ai mātou tātonu tama e sino whia e lau whia i mea umalawa le mātou mawhitanga. Se ia i ulawa ina ua e walau mai le tama
ua whaamana ina ngā ruenga nunga ni whangare. Mātou taro te mā, iai o whaamanianga i tono so mātou ainga. Pasi siri au whaamanianga le tina po le tu whine a maise le whanau loto whaawawau. Mātou talo iai au whaamanianga le mātou whatasinga a tō nei. Pasi siri au whaamanianga i au mātou te itari sunga le topo maonu so soani. Iai le nganga ia te la tō ia maua pēr le loto tele taita ina ai le tala le rungo le whungare. Mātou talo ia te oe ta bā. Mea ai wa lauina mātou te talia se taimi. Iai au whamnianga malawanga le ia te la tōna tapena ina. Iai alofa ta mā whamanuia mo. Si sili au whamnianga ia te la tōna saunia ma tapena ina. Mātou te whaia nei tau sanga ma mātou alofa tele ia te oi. Iesu a whoro pelo Iesu Karisu. Amen. Ya, tutulai le afia ma sua tuloi le holu o mun saulia le tātou tamostanga ma wha lava, aftai. There's a light in the darkness when it all seems hard to bear. Do not fear. There is peace in the suffering when we stay on the Savior's side. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Look unto Christ. Oh. He's the hope in the struggle when it all seems more than you can take. He'll take your pain. He will give you the courage when you're scared and they throw you to the night. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto
ta